biz 11 класстың һәм гомумән мәктәп программаһының иң авыр программалар, иң авыр темаларның берен үтәсәк без. Иң авыр тема. Шуңа күрә мөмкин тиклем игътибарыгызны җыеп, мөмкин тиклем минең һәрбер һүземне тыңлап, һәрбер һүземне итегездә калдырып утырыгыз. Чөнки дәрестең барышы шуңа барсак, бер икенчесенә бәйләнеп китәсәк. Геометрия дәресе һәм бер-беренә икенчесе бәйләнеп китәсәк. Шуңа берәр төшереп калдыр, аңламаячак. Килештекме? Килештек. Шулай ярдәм итәргә булган. Тема Аталарның Мустафаевның айтып булган төндә трагедияның күп яфлылыгы. Баштан башлайды. Мустафаевны беләбезме? Беләбез микән? Айтып булган төндә аңлашылып тора. Трагедия. Тавышларак. Нимә ул трагедия? Шуны башлап китәйек. Трагедия төшенсәһеннән. Әйдә урындан. Яуап бирәбез. Нимә ул трагедия? Так, кызганыш, бер сифаты кызганыш булды. Так, белә үлеп кала. Кайгылы. Фашига. Так, хәзер бетән бергә йөргән, кызганыш, фашига, һәлак була. Кызганыш. Аллага кайгылы бетә. Димәк, менә трагедияның бөтә сифатларын ханап сатты. Трагедияның бөтә кайгылы булуы мотлак микән, юк микән? Кайгылы трагедия була микән, юк микән? Күңелле хәлдә трагедия булмай. Әйдә менә ул әйткәндәрдә, кайгыру, кызганыш, йәлләвез, бөтен бер һүз менән генә аштырып, бер төшенсәмен, бер һүз менән түгел, бер төшенсәмен. Геройның кисерештәрен бер төшенсәмен генә аштырып калыйк. Менә кызганыш, йәлләвез, миндә кисереш. Һәрбер герой. Кайгы, тагында икесен синоним табып калалар. Фаҗига бар. Я. Тагын бер башка телендә бик шәп матур һүз бар, синоним шул һүзгә. Башка телендә. Газаплану. Дөрес. Димәк, газаплану, рухи газаплануы. Геройның рухи газаплануы. Физик түгел, бу тамагы, рухи газаплануы. Так, менә ошо сифат трагедияның төп сифатының бире. Геройдан яки геройларның рухи газаплануы. Бу беренчесе. Икенчесен әйттегез, кемдер һәлак булу, алагы фаҗигалар үтәде. Дөрес. Һәрбер трагедия өчен геройдан фаҗигалы һәлак булуы мотлакмы түгелме? Һәлак булу түгел, анда бәлкимә фаҗигалар аерылыша, димәк, аны шулай рухи газаплануга бәйле бит инде. Мин конкрет тапмадым. Һәрбер трагедия геройдан һәлак булуы мотлакмы алагында? Түгелме? Үлмәһә, дөрес. Димәк, геройның һәлакәте һәрбер трагедияның финалы булуы мотлак түгел, шулаймы? Алага булуы мотлак түгел. Хәзер бөтә әйткәндәрне йыйып кына бер билдәләмәгә һыйдырып карыйк. Нимә була ул трагедия? Бер төшенсәң онытып. Һәрбер үлем трагедия була микән, юк микән? Юк, шулай ук. Һәрбер үлем трагедия булмый, һәр трагедия үлем белән бетмәй. Аны шуны бутамаган. Так, хәзер бергә йыйып кына ошо билдәләмә биреп карыйк. Димәк, трагедия нимә ул? Трагедия геройның Инде рухи газаплануы менән улатыла барган һәм түгел еш кына уның һәлакәте менән тамамланган художество әсәр. Димәк, трагедия геройның рухи газаплануы менән улатыла барган һәм еш кына уның һәлакәте менән тамамланган художество әсәр. Аңлашылдымы, юкмы? Аңлашылды. Әйләнеп кайтасак без буга. Трагедияның күп яклылыгы. Нимәне аңлатал күп яклылыгы? Күп яклылыгы. Менә бу терминны менә астына язып куйдым. Рус әдәбиятында бу йөртелә полифония дип. Яңшынан хәтерем булганда академик Бахтин дигән менә Достоевский дигән вакытта. Димәк, теге яки был художество әсәрдә өйрәнгәндә, уны бер яклылыкта гына, бер геройлар системаһында өйрәнергә ярамый. Төрле яклар, сәбәп йөртә ягынан. Ни өчен булай? Ни өчен бул тигеләй? Тикшерү. Һәр беренә җитекле анализ бирү. Һәр беренә. Менә шуны без бүген дәресебездә әгәр килеп сыкха, мөмкин булса, эшләп карыйк. Килеп сыкмала, күренеш юк. Хәзер хикмәт килен. Кыскасына була беләгәдер моңа, шулай бит? Хәзер мен шундайрак бер конкурс, иң кыска хикмәткә. Иң тулы хикмәткә түгел, иң кыска хикмәткә. Бер сөйләм менә кем әйтеп бирә ала? Әйдә, Резида.
Был айтылган төндә трагедияһы безнең борынгы башкортлар арасында бара. Бында иң тәүҙә мөхәббәт тураһында бәйән ителгән Акрет менән Зөбәр бер-берен яраталар, ләкин Тәңкәбикә үзенең борынгы башкорт халкының гореф-гадәтләренә, юлларына ышанган өсөн уларның мөхәббәтләре арасына төшә һәм өлкән улының кәләшен яки шәфәҡте алып бирә егеткә. Шуның арҡаһында уларның мөхәббәтләре арасына төшәләр инде һәм улар айырылалар. Ләкин уларның тәндәре айырылһа, уларның йәндәре айырылмай һәм улар бергә калырга теләйҙәр. Һәм барыбер ҙә осрашалар. Шуның өсөн дә уларҙы ҡаты язаға тарттырып, уларҙы бүреләр улып йөрөгән, ай тотолған төндө уларҙы яланға, далаға сығарып ебәрәләр. Эролар ҡыуалар, шәбе? Һәм бында шулар һүрәтләнә тагын да ошо иң тәүҙә башҡорт халҡының нисек итеп һуҡыр күҙ менән тиеп әйтәйем икән, ошо йолаларға ышаныуы һәм ошо йолалар алдында баш эйеүҙәре һүрәтләнә. Иң төбө шул. Рәхмәт. Мин теләгәндә әйттем. Ул хәҙер саҡмы күңелеңә сит һалып китәм һуңғара. Килештекме? Килештек. Тимәк, бына төп ҡыҫҡаса йөкмәткә ошо булды. Ҡыҫҡаса йөкмәткә. Төп конфликт нимә тирәһендә бара? Төп конфликт. Тимәк, мөхәббәт, ырыуҙың был мөхәббәтте ҡабул итмәү, шулай бит? Төп конфликт. Әйҙә иҫләп ҡарайыҡ әле. Әҙәбиәт, ғөмүмән әҙәбиәт тарихынан, сит ил әҙәбиәте, рус әҙәбиәт тарихынан бындай моменттар бар микән, юҡ микән осраҡта? Әҙәбиәттә бар. Шекспирҙан башлап китһәк, Ромео һәм Джульетта, Ләйлә Мәжнүн, Фирҡәт һәм Ширин, башҡа бик күп һанап китә улар. Бына күп һанлы һинд кинолары, мексикан сериалдары, алар бөтәһе шул тирәләрҙә. Нимә был Мостай Кәрим был осраҡта уларҙы ҡабатларға ынтылды микән? Әллә булмаһа уларҙың башҡортса вариантын беҙгә биреп ҡарай уйланы микән? Был башҡорттарға гына хас. Башҡорттарға гына хас. Башҡорттарға гына хас тағын берәү түгел, улай итеп әйтергә уйлаһаҡ беҙ. Беләбеҙ. Әйтеп булмай. Әйтеп була. Беҙ Мәжит Ғафуриҙың өйләндек һеҙ менән ҡара йөҙҙәр исемле трагедия. Анда нисек? Шулай түгелме ни? Унда ла шулай. Нимә? Хәҙер Мостай Кәрим шул тиклем бер ҡатлы кеше микән ул? Шуны ҡабаттан өйләп бирергә теләр микән? Әллә башҡа сәбәптәр микән бында? Башҡа сәбәптәр булһын өсөн хәҙер беҙ менән ҡарап китәбеҙ. Тимәк, һеҙҙеңсә төп конфликт бара йәш ике кешенең мөхәббәте һәм ошо буларның мөхәббәтенә ҡарата ырыуҙың ҡарашы, мөнәсәбәте. Шулай бөйөк француз мәғрифәтсе Жан-Жак Руссоның шиғыры. 1270 йылда Сен-Этьен урманында бер-береһенең булган мөхәббәтен башҡалар ҡабул итмәгән арҡаһында үлтергән ике йәш кеше тураһында шиғыр. Шул хәл, шулай. Здесь прах покоится двух молодых влюбленных, восставших против всех обычаев исконных. О грешники, мораль церковная кричит, девица чувства им, а рассудок же молчит. Ошо бит. Алак юлларын башҡаса тәрҗемә итә. Тимәк, йырҙа шул оҡшар, шулай бит? Восставших против всех правил исконных. О грешники, мораль церковная кричит, девица чувства им, а рассудок же молчит. Был ике йәш кеше тураһында. Беҙҙең мөнәсәбәт ниндәй булырға ҡарата? Ниндәй мөнәсәбәт? Ҡыҙғаныс, тағын, йәлләүес тағын, ана булды, инә башлағанды бит, хәҙер йәш итеп килә. Мөхәббәт нимә икән, әҙерәк килә башлағанды бит. Шундай мөхәббәткә һоҡланыу тойға юҡмы ни? Ғорур һоҡланыу тойға бар. Әлбиттә, бар. Саф тойғаларына. Тик шулай да бында икенсе нимәне ҡарайыҡ. Девица чувства им, рассудок же молчит. Беҙҙең күңел һоҡлана барға, аҡыл өндәшмәй. Аҡыл өндәшмәй. Беҙ күңелебеҙ һоҡлана, аҡыл өндәшмәй. Әле ни өсөн аҡыл өндәшмәй икән һуң? Был осраҡта ла аҡылға тәңәлеште. Беҙҙең аҡыл нисә өндәшмәй икән һуң? Беҙҙең аҡыл кем яҡлы? Тәңкәбикә яҡлымы? Аҡһаҡалдар яҡлымы? Әллә аҡ егет менән Зөбәрәт яҡлы? Күңел әлбиттә аҡ егет менән Зөбәрәт яҡлы. Аҡыл. Шул аҡһаҡалдар хәҙер күңелгә шик һалам. Димәк, ҡарағыҙ, бөгөнгө йәмғиәт йәшәй бөгөн, шулай бит? Төрлөһө бар. Тәртипһеҙлек, аҙғынлыҡ, урлашыу, хатта үлтерешеүгә китәләр. Мына ошо бөтә
Күренештер булмаган өчен безнең мөнәсәбәтләребезне нимә яйлап тора? Тәртипкә урнаштырып тора. Нимә бүген? Акыл гына икән. Кешеләрнең бер-бере ямгият яшәгән кешеләр бер-беренә мөнәсәбәтен нимә яйлап тора? Власть. Так, власть, там. Закон. Башка китап конституция, административ кодекстар, һәм уголовный кодекс, һәм башка. Закон. Язылган закондар. Уларның һәрбере өчен яуаплылык каралган. Урлаштан икән. Утырып тор. Хуштан икән. Күлә. Я башка шундый düşünсәләр. Күрәгезме? Закон безне яйлаштырып та, безнең мөнәсәбәтләребезне. Ә ул вакытта булган икән конституция, уголовный кодекс. Бар шул аңка калдырган. Мин конкрет хәбәрем булганмы юкмы? Булган. Кодекс, уголовный кодекс. Бар батчаның Димәк, бу вакытта бердән-бер кеше арасындагы мөнәсәбәтне яйлаштырып торучы көч булып, сыгыш ялаган. Юла. Борындан, аксакалдан, атай-отайдан килгән юла. Борындан. Аңлайсыңмы юкмы? Юла булмаһа, ямгиятта нидә генә булмауы мөмкин. Күләмгә китерәгезме? Шул закон, ялынмаган закон. Юла, Ру кануннары. Игътибар итегез. Бүгенге көндә бездә менә бүгенге язылган законнарда булучы кешене кем дип йөртәләр? Димәк, ул вакытта булган законнарда шулай ук аша атлап үткән кешеләрдә йөртәләр. Яхшымы ул закон? Насармы? Ким бу ямгиятта яшәгән икән? Аңлашылмы юкмы? Латин телендә бер мәкаль бар. Дура лекс, сед лекс. Закон каты, ләкин бу закон. Законда бит тикшерергә безнең хокукыбыз юк. Яхшымы юкмы? Бел буйга өчен, бу ямгият. Димәк, улар да шул заманда яшәгән ямгиятта яшәгәс. Тиештер. Буйга тиештер. Менә димәк, уларның мөхәббәтен хукланы баша горурлык менән, күңел менән кабул итәбез, акыл менән уларның адымдарын кабул итәбез. Инеция. Яхшы мөнәсәбәт ул инеция килеп. Ул үзе әйткән бит уларга, әйткән бит. Айтам. Ру, юлларын, ру канандан аша атлап чыккан кешене әйтмәйсә, башка юк. Әлбәттә, димәк бер трагедияның бер хәлен бар. Ак егет менән Зөбәрәттең мөхәббәте һәм уларның ру менән мөнәсәбәтләре. Аңлашламы юкмы? Бер хәлен бар. Ләкин трагедияның бу хәле генә безнең бик аз булыр инде. Мустай Карим, мен әйтә уйным Хусан укыганда әйтәм. Мустай Каримның әсәрен укыганда бер әйтлегендәге. Бу нимә яшереп куйган бара диш. Инде сер яшереп куйган бара диш. Так. Эштәбез. Диңгез. Эштәбез диңгездә йөреп китеп барган мол кисәген. Ни була? Айсберг. Ак егет менән Зөбәрәттең мөхәббәте безгә бу трагедияның үскөреше генә, ошо айсбергның үскөреше бар бу. Аңлашламы юкмы? Безгә күзгә күренеп торган өлеше. Ә бу трагедиялар, уның күзгә күренеп тормаган, тура бәрелеп тормаган икенче өлеше дә бар. Ул айсбергның астқы өлеше ана. Зөбәрәттең ак егеттең трагедияны ямгият кабул итеп ала алмай. Шуңа күрә уларның трагедия бар. Ә трагедия шулай булган кешенең үзенең эчендә. Тышкы трагедия, эске трагедия. Кешенең үзенең эчендә булган мөмкин. Бармы шундай трагедия монда юкмы? Кемнең эчендә икән ул? Так, шәфәкътче, тагын. Әйтегез кызлар. Тәңкә бикәнен. Бармы юкмы эске трагедия? Бар. Минемчә, хатта күпкә зуррак. Кем ул әйтергә? Безнең өчен. Әсә. Беләгәндә? Так, ару башлыгы. Бейбисә. Анда ике вариант бар. Байбисәттер дә, бейбисәттер дә. Чөнки ул үлгән ирегенә бей булып кала. Карагызлар. Менә трагедияның иң көчле өлеше менә ошынан килеп чыга. Бер кешенең эчендә ике тойгы яшәй. Бер яктан уның табигать тарафыннан халынган әсәрлек тойгылары, икенче яктан уның акыл бейбисәлек. Бер яктан ул әсәрлек тойгылары буларак балалары өчен яwaplы. Икенче яктан ул бейбисә буларак балалар өчен түгел, ямгият өчен, ру өчен яwaplы. Руда тәртип булдыру уның ише, хезмәте. Аңлайсызмы юкмы? Менә ошо ике көз көрәш аның эчендә.
Ошо ике тойгу көрөшөр. Эсерек тойгу һәм власть жауаплылыгы. Власть жауаплылыгы. Демәк, мына не өчен язылган бул трагедия? Мына бер кишинең исендә ике төрле тойгуны хәйдәп карау максатында. Хәйдәп. Кызганычка каршы икәүгенә булһа, бик шәп булыр иде. Монда өченче дә бар. Өченче дә бар. Тәңкәбикә әсә, тәңкәбикә бибисә. Та кем ул тәңкәбикә? Хатын-кыз. Әлбиттә хатын-кыз. Ну, әсә буларак та хатын. Юк, юк, кеше буларак хатын-кыз. Аңлаймы? Кеше буларак. Һәркемнең үзенең йомшаклыклары бар, хаталары бар. Аңлаймы юкмы? Һәр бер кеше хатынын азат түгел, яңлышудан азат түгел. Уның яңлышулары бар. Хатын-кыз өченче ягы бар. Ул яңлышты әсә буларак, ул яңлышты бебисә буларак, хатта ул яңлышты хатын буларак. Бер тай. Һәм шуның емеше булып, яңлышуның гомер буе язалап йөрүсе Юана. Аңлайбы? Мына бул трагедияны күсәйтә. Күсәйтә бул трагедияны. Күп күсәйтә. Күсәйтмәс ине бул трагедияны. Бул эш яңлышу өчен, бул хаталану өчен ул җавап бирдеме, юкмы? Җавап бирде. Җавап бирдеме? Кем алды җавап бирде? Уның үзесендә кыйындай тора, күрер үзенең баласын эшләп тора. Так буны. Газапланып. Ямгыять алдында, башка алдында ул җавап бирдеме, юкмы? Җавап бирмәде. Җавап бирмәде. Яшереп калды, җавап бирмәде. Мына ошо тойгы уны гомер буе эзерләп йөри. Таудан тегәрәп бирәләр пар. Пар тегәрәп бара-бара епшә карга, дурай үсеп китә. Мына ошо уның исендәге ошо хата, яңлышы, бинаят әйтмәм, бинаят түгел, яңлышы. Бер кеше яңлышын алып түгел. Яйлап, дурай барып, уны һаман гомер буе эзерләп. Нимә дип аталар бу? Кисерсә. Исендә үсә. Ташлаган. Гафу ителмәгән гаип тойгыгы. Гафу ителмәгән гаип тойгыгы. Аңлайсызмы? Гафу ителмәгән гаип тойгыгы. Әгәр дә ул касанды яңлышы өчен тиешле язаһын алса, бәлки уның был газапларга ул дикемдә булмас иде. Шулай бит? Бәлки ул һәм был соракта да ул тиешле адымды яһай алыр иде. Я бер якка, я икенче якка. Ул адымды яһай алмады. Я балалар ягына, я ахакалар ягына адымды яһай алмады ул. Уртада калды. Уртада калмады, бөтенләй. Аңлайсызмы юкмы? Әгәр дә шул гаип тойым итләп калган, менә башка предметтан укганда башка темалар үткәндә, был төшенсә кирәк булса, гафу ителмәгән гаип тойгы. Мына гомер буе эзерләп килә. Мына шу трагедияның сыганагы башы. Мына ошо ялап үсеп килә. Һәм мына ошонан сыгып, ул уйлай. Мин касандыр яңлыштым, касандыр хата кылдым. Һәм шуга күрә мин бөтә газапланууларым шунан килә ди. Кемдер мине ошоның өчен Тәңрем башка күсме, мине ошоның өчен яза бирә. Димәк, мин касандыр йөрәгемә буйһындым, акылыма буйһынмадым. Шулай бит? Хискә бирелеп киттем, акылды тыңламаенса. Шулай бит? Яңлыш булдымы бу? Яңлыш булды. Хәзер уның улы Акъегет хискә бирелгәнме, акылга бирелгәнме? Хискә бирелгән. Шуга күрә ул үзенең хатаһын кабатлап куюдан курка. Үзенең хатаһын кабатлап куюдан. Шуга әйтә ул, нимә дигән? Йөрәк менән эшләмәгез. Йөрәк тыңламагыз, акылды тыңлагыз, акыл менән эшләгез. Акыл менән эшләгез. Мына уның төп конфликты, тәңкәлек. Мына үч яклылыгы. Бер тәңкәлеккә үч яклы дип чыкты безнең хәзер. Бер яклы үч яклы дип чыкты. Димәк, кайһылыр дәрәҗәдә уны аклар калалар. Кайһылыр дәрәҗәдә яклар калалар. Кайһылыр дәрәҗәдә уны гаепләп була. Мына бул кеше, ысын кеше. Хәзер йөрәгән дигән кешене, бул яхшы кеше, булмаса кеше. Я тормышта андай кеше булмай. Тормышта булмай. Тормышта булмас. Әдәбиятта була диештер. Кеше төрле була диеш. Яңлыш уллары менән. Мына мен алдыда торам. Яхшы кеше, мин насар кешеме? Бүтән гаеплек. Яхшылыгымдан сарлыгымда. Аңлайсызмы? Мына тәңкәлеккә шулай итеп кабул итәр дигән. Мына уның яңлышлыгы. Мына улын махсус рәвештә этәрмәй. Улын махсус рәвештә этәрмәй ул бигә, язага. Ул уны коткарырга теләй дә инде. Коткарырга теләй. Аңлайсызмы? Коткарырга теләй.
Әлбетте ауыр. Әлбетте режиссер башын хикая юктыр, мен аңлай алмаймын. Мен де аңлай алмаймын. Мен де аңлай алмаймын. Егер де қойып қарап өтіңді шуның алдына. Кеттік. Артқа. Бір есе болады артқа. Аңлай алмаймын. Мына шу малды үстін көрмәтін онда. Шәфәк қайтсын піскен. Малын алды. Бәлки. Нөбір біті қадыр. Ол бит мал өзінде қала деп шуға қызығып бит. Улына берелейін шәфәкті. Мал үшін ақса. Мал үшін, ақша үшін мекен. Ол бит шәфәк мән бик көп мал инелейін дуының арауына. Ол шу сітке кетмәйін сітті қалайын. Аны хуңан ақ түгіл ме ол? Ең бірінсі, Юлмарда өлгенден хуң, шәфәкті активетке алып берейін, кімдің көкері? Қақалар шылатып ұға етілейін. Шылатып етілейін. Анда мал қысылған ма жоқ? Башына шыл өлгілі. Тәуді мал қысылмаған, мал қысыла хуңынан. Мал қысыла хуңынан. Рысқылды басқын сатылады. Қарқыл ауытмай оның башына шындай. Басқын сатылады кемі. Яра, менге бір ергетеден ағай өліп еңгей қалға, ебәрме бір яттарға. Ол өйтіп, қыдырышын сарған тақмақ түгіл дейінді ол. Бұрыннан келген. Юла. Зүбіржеттің мана қиғытты ерішкен бет оның атағының васияты. Атағының васияты. Васият... Бұлда бет қамын болып тұрауға. Васият күшке ем кәлек түгі? Үйе. Васият... Бұл сұрса аялар мал-ман алышқандар олардың төдірілер. Әйімді ойлаймын, бірақ шафақ мағын ешетер әйімі. Ақиығымны ештіға ойлаймын, ол шында дөрістішін өтіп ойлаймын, әсәлік яғын. Бәрі. Дөрістішін өтіп Лекен ойлаймын. онда... Мен өзімден фікірімді сізге тағарды ойламайым. Ақиғеттің онда измеректе башлауыла асықтайын. Ол рухым менен хинетміштей, изменет етем yok mu? Рухым менен. Барбір өтіп бірге яшау. Тәнім мұнда шапаға кәйінде болса, яным менің зүбәрет жағым. Өділі үйрі бейті. Вақыт әр, нені? İptaş Harastan'dan Burak işler oyun, Utingay'ın, şu kартина oyun, tragediya oyunsa. O mene işler birdi. Mene eskizin birden, tema ayttim, ideya ayttim. Ne ayttim? Uydan kitap okup sıkmayınsa, o orası yigiti. Uydan kitap okup sıkmayınsa işler birmeyim. Uydan okup sıkıp, bütün de benim bütün ideyalarımı da alıp taşlap, uydan işler birgim. Kim olmadı? Tragediya. Бұл трагедияның финалы. Енді бір кемелді реалистик ерлік менен, мұнда символистик ерлік бірге қосылған бұл картиналар. Майын отырғылар өткен еді, шылай реалистик ерлік менен. Қара фон, қараңғы фон, тұтылған ай. Һәм ошы қараңғы фонда яқты юл. Яқты юлда бір пар, екі пар, Ne için yaktı yol mu anda? Ne için yaktı yol mu? Eğer de onlar yeni yaşlı olurken. Saflık, elbette saflık. Rasyonel için de toplanır. Saflık bu anlaşılır. Ben tabii ki obrazın ayarını aldığınızda skulptürayı kullanmak gerekirse aytegen neydi materyallar işte. Qaragın, qara. Nindeler kimede ağaç bilen birge şayır. Bular geldi. Ağaç. Bulup ağaçtan ayarıp düşken şayır. Ayarıp düşüp gider. Bu hungar momenta. Aşağıda bizden dedi materyallar var. Ninde materyallar işte yani bu. Qaragın. Taş. Qaragın. Yer. Tağın. Havlar. Bu. Görmeye boldan işlengen. Художник шундай düşünse verip bunu boldan işlep koygan. Boldan işlep koyganda tek hunga taban bol nima işlegan? Satnagan, eri başlagan. Anlaşılar mı yok mu? Anlaşılar. Demek kevde tege qamçı tutup yürügen, şu diklem qatı, qollu, qatı ruhlu bulgan tankebeke ona hangan. Hatta derslikte algan məliyirep düşkan deb. Elbette onu ben məliyirep tutulmam, məliyirep düşkan degende şöyle derslikte şöyle algan, məliyirep düşkan deb. Mana bular ne bağlı deb program arasından bular deydi. İşte otura. Nima oldu endi? Yelleme, üzeri düşürüyor.
Belki bürküt ballarlı belki. Rəssamdan fikirlensə, bu axaqallarında olur. Bilmeyim, benim kızıl söyleyecek bu gerçekten. Rəssamdan özündən hukuku var. Bırakın mı? Bunda hatta bu tağın hındırıp da olan. Özündən huramanım, şöyle bir birisi paraya verip ne için hıp düştü gibi bu tağın. Yok, tenkerlikle bilet ama tenkerlikle bilet. Bilet de böyle düşüyor. Elbette. Demek, Ruh kanunları Никита как Müslüman, ahiretten üzerinde doğurga hukukları bulsalar, o şu zaman bunların nimede hendi, nimede şu bakşanı, bu kanunlardan, bakşanı. İki düşünse güreşer, tragediyanın momentinde bir yaktan basa eserlik duyguları, bir yaktan basa baygisel, власть yaptılar. Şuna yaraşlar işte Muzika tavırlatları çıkayım. Taptım bir muzika. Elbette sifat için cevap vermem. Çünkü ağır yerinde bunda muzikanın tavrı pek ağır. Bu Goethe'nin Faust tragediyasında yazılgan Beethoven'ın muzika. Tırnağa kadar, mesela tırnağında kalması olmaz mı? Bunda iki küs güreşer. İhtiva edip tırnağı, iki küs güreşer. Muzikal güreşer. İşçilik, gümülde güreşer. İhtiva edip tırnağı. Kimdingdir
Nindeydir? Adımın, yanlışlığın, iş kılığın, kazançların, hükümetlerden, yavmaha akıllardan, yarlıklardan aldı, yahuklanıdan aldı. En birinci sıratta anılarga tırışır. O kişinin anılara. Sebep nindey? Hem hüzün tehli nindey olsa. Anlayalım mı? Hüküm sığarma bir tapkırda anılarga tırışmayınsa. En birinci sıratta anılav. Şundan sonra göre. Ya hüküm ediyor, ya akılav, ya yarlıkav. Şu katmarlı obrazlardan tanım birisi. Elbette men akıllarga sakırmayım. Yarlıklarga sakırmayım. Tek şurada anılarga sakıram, anılauga dıhrayım. Bir katmarlı obraz. Bu obraz bütte men okugan edebiyatda tiskar obraz etip beriler. Men anbaydı görmedim. Şulayda bu edebiyatda yazgan. Üzün Allah istehimin yürütülgen işi soğunan iblis zatından olup sığar. Kim o? Derviş. Elbette bu tragediyanın ölüşünde, tragediya bir kısa vakitte alır, evet. Tragediyanın ölüşünde bizden birinci aklayla yarlıka da almayız. Evet. Var bulmuşum ben, o piskar ekibi. Var bulmuşum ben. Uynadık, yürüyene mi tuğdura? Biz bu tragediyanı onanla başladı işliyoruz. Allah'tan başlayıp. 40 yıl aldan başlayıp. 30 yıl. 30 yıl aldan başlayıp. Yanına medreseni tamamlagan. Şekirt. Nime dep sığıp gitti o ilge, halk arasına? İslam'dan bir nimet yok. Nimet aradan sığıp gitti. Nimet bir gana dervişler burun. Herge izgilik. Bir-biringizge dost bolagız, bir-biringizge to'g'ri bolagız, bir-biringizni yaratığız, yaxshilik ishlagız, gunoh qilmagız deb berganlar. Ular ildan ilga yurib kishini yaxshilikka, izgilikka, to'g'rilikka, do'stlikka hiyubga saqlab berganlar. Shulay bit. İldan ilga bütün dünyanın bütün rahatlaridan vaz kechib, bütün o'ng'aylikdan vaz kechib berganlar. 1 yil yurib, 2 yil yurib, nima ko'radi? Nasarlik, bodoqlik, azg'inlik. Onun hüzleri kişiye var biter mi yok mu? Yok. Men ularda izgilikka, to'g'rilikka, do'stlikka saqirdim. Ular o'zlarining oltin haraylarında yaşadılar. Niye et hüzzettiler? O'zlarining qolgan odatlarini tashlab boshlatdilar. Albatta bu tragediya içinde o pul etib berilmay. Nima deb aytadigan o'qigan kishilar, eslaganlar Alexander Sергeyevich Pushkinning ham Mikhail Ilyich Lermontovning Payg'ambar ismli şiiri. Пророк. Eslaganlar Mikhail Lermontov deydilar. С тех пор, как вечный судья не дал сведения пророка, в глазах людей читаю я страницы злобы и порока. Demek kişilerin münasebeti olan indi bu. Barmak tuttuk koyatkanlar. Ballarına koyattık koyatkanlar. Bana külah verme. Bu bizgilik taşıyım, doğruluk taşıyım, kişilerge öleşem deyip yürü. Üzerinin giyimine karagıl. Ninde ol basıra, ninde ol az, hayırsı. Oğlum hiç şu akşap koyma. Şöyle bulup koyma deyip. Bunu ben fahim etkenler, fahim alganlar var. Anlayır mı? O büte bulmuşum bilen, büte ışanıstım bilen, büte dünyanın arka bilen var geçip yürüyen. Mehirde to'g'riroq ishlaydi, mehirde ezgiroq ishlaydi, mehirde yaxshiroq ishlaydi. Uning pullari senaga bargan bosh taqima. Ishlar yetib aytib mana, barcha kulib qaraganlar. Anlayapsizmi? Demak, Darvishning bunga buna tragediyaga berilgan o'sirindan, shunday bo'luvidan kim aybdor? Kishilar o'zlari bitta. Bir tragediya esida biz necha tragediya topdik? Ko'p. Bir yoqdan haqiqat munosabatning araundan arada munosabatda tragediya. İkincisi Tenkebike'nin isminde tragediya. Darvishning isminde tragediya. Ul da bir yaktan sınavda onu okutkan, o da hüyle çeken hüylerinin başı geldi ona. Başı sıra. Demek onun isimdeler, inde de kuraş para. Belki rejisör olup bitiyor. Hemen o şu tragediya boyunca inde spektakl bırakıyor. Naşında parayası kimdi birinci plan başlara. Hakikat mensuberlikten tragediya birinci plan başlara demek. Elbette Tenkebike'nin tragediya birinci plan başlara demek. Hatta mümkün inceler, kıymetler, üstelmeler kırtıp dervişten obrazını birinci plan başlara mümkün. Mümkün. Eğer de mümkünçilik var, yağıtsı oldu. Tragediya, şu diktim anın tragediya oldu. Ben böyle geçkine obraz. Böyle geçkine obraz. Onun tragediya şu diktim. Ömür boyu şefakti yaratıp yürüdü.
Өндәшәм олышқыла yok mu? Yok. Мына ол теге басылқылық трагедия. Өндәшмәк сәлем. Буйһынғанлық. Меніңсә, һәркемнің язмышы билдерәндә үзенең характері белән. Акыйгат, әгәр дә шунда баш күтәрмәһә, уның язмышы икенче төрле була иде. Ялсы ул шунда, әгәр дә чак баш күтәреп сыха, өндәшмәй калу урында, уның язмышы бәлки икенче саклы. Кешенең характеры үзенең исендә. Шулай ук, ихтибар итеп карагыз. Шәфәкътең трагедия. Шәфәкътең трагедия. Трагедия түгелме ул? Трагедия. Кодыс трагедия. Кодыс трагедия. Eri bulup adamın güçler kevga verip tantünlerin iri sayılar gitti, iri bular şimdi kadarıyla. Sığıp gidip, ikincisiye gidip bütün kut altında üyge iş bulup şunday yapılsa yalsığı men Şafak'tın tragediyanın asıp ediyor. Бұл дәрісіңді де бик қызықлы өтті. Мен башқа вақытта дәрістерде оқытушылардың әйе деп юпләп тұрудары миңа нисектер уже өйрәнеп бөтелгән һәм ул қызық булмай торгайны. Ә бүгенге көндә агай менән талашып дигәндәй һөйләшеп аралашып утыру нисектер дәрт өстәгән һәм сәнләндереп тә ебәрде. Үз фикереңде уга аңлатып, уга барып битәсен күрәшү қызық нисектер қызық булды һәм ысынап та без әсәрнең исенә инеп китеп агайман аралаштык. Шуның өчен кызыклы булды. Мин бал Мустай Кәримдән айтылган төндә әсәрен тик өстән генә аңлаган, тик ошо дәрестә генә агай менән әңгәмәләшеп утырып, ошо әсәрдә бик нык төптән аңланып. Без менә нидә үтәбез, баян драманы шулай үтәбез инде, уны тикшерәбез дә бетә. Ә менә бында бит без төрле образларның төрле яклылыгын каранык һәм бер уйлап караһаң, ул безгә әдәбият дәресе түгел, ә тормыш дәресе лә булды. Һәм ул безгә үзебезгә менә тормышта юл хайларга, үзебезне дөрес итеп тотырга ярдәм итте дип уйлыйм ошо дәрес. Дәрескә ингән максатым укучылар әзер явап алып сыгыр дип уйламадым мен дәрестән. Күпме дәрежә күбрәк һорап сыгырлар дип уйладым. Минем бер бик ней бар. Кызыклы ягым әйтәм, укучыларга мин шик халарга ятам күңелләренә. Алар уйландыру максатында һәм башка максатта күңелләренә шик халарга. Явап тәкъдим итмәйм. Явапталар үзләре табарга тиештәр. Бәлки мин биргән явап менән ризалашмаслар, бәлки ризалашырлар. Күп вакыт аларның үзләренә фикерләре бар, мәле дәрестә күрдек, үзләренә фикерләре бар иде. Аларга каршы килмәйм. Үземнең фикеремдә тагыра теләм. Шу мөмкин тиклем әзер явап караганда күбрәк һорап сыкканда. Унан яйлап тормыш барышында үзләренең аңкимай үстерү процессында явап табарлар бу сорауларга. Мен балалар тәрбияләүдә һеҙҙең иң төп маҡсатығыҙ, иң юғары маҡсатығыҙ нимә? Иң юғары маҡсатым минең кеше тәрбияләү. Шәхестә түгел, геройҙа түгел, даһиҙа түгел, батырҙа түгел, кеше. Тәрбияләү, уҡытыу түгел. Тәрбияләү. Тәрбияләү өсөн кем әдәбият уҡытам. Әдәбиәттең бурысы шул. Аңлай белеү тәрбияләү. Аңлай белгән кешене тәрбияләү. Уйлай белгән, аңлай белгән, фекерләй белгән. Аны бая дәрестә әйткән һымак кемдер хөкем ителгән, ярлыҡаудан, яҡлаудан алда иң беренсе ятта аңларға тырышып кеше. Һунан гына ошо этапты үткәс кенә анда шәхес, герой, даһи, бөйөк кешеләр.